Goeiemôre en welkom vanoggend. Sê vir iemand langs jou, ja, moes welkom. Dink jy 'n bietjie terug in Jerusalem, 2000 jaar. 2000 years ago, there was this man called Jesus the Christ. Op hierdie tydvak, 'n week voordat hulle hom gaan kruisig. Voordat Judas Iskariot hom gaan verraai. Jy knew that. Het al geweet. Het geweet, het geweet. Het geweet die dag toe Johannes 3 vers 16 geskryf is, God so love the world, en so sy eenig gebore seun gee. En ek en jy, those believe will not perish, but have everlasting life. So dit het al gebeur. Ons beweeg na daai fase toe, ons beweeg na die tyd van toe, van die offer van ons God. En as jy in Israel is, en jy loop daar, waar Jesus geloop het, waar hy die kruis moes dra, nadat hy hom geslaan het, en hy het hom, they scourged him, en het hom, Pontius Pilatus gave it over to the soldiers, kastei, go and look what that means, wat hulle met hom gedoen het, en how they hit him, en all that, is verskriklik. En as jy daar was en jy sien die journey, en volgende week gaan ons daar die offer, gaan ons om eer gee vir dit. Eer. Maar mag ons lewens so wees. May our lives be lived that we give praise unto Him, unto God, the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three in one, the Trinity, the deity of Christ. Dat ons lewens so sal wees. Met all the glory. As jy vanoggend hier sit, and you are not saved by the blood, as jy Jesus nog nie aangeneem het nie, the only one that can say, why not is you. Net jy. Jesus het klaar betaal, hy het klaar vir die sonde betaal. All you have to do is change your life, accept Him and follow Him. There's no guile in Him, as geen sonde in Hom, hy is skoon, heilig, puur, alles, hy is die sacrificial lamb. En dis waaroor die Bybel gaan. You go and read Isaiah 53, so. Isaiah 53. He was bruised for our transgressions. Isaiah het voorspel. Isaiah het voorspel. In Openbaring, this I have against you, Jesus says, this I have against you, that you have fallen from your first love. Jou eerste liefde het jy weggewerk. Hy het ons eerste lief gehad, voor ons hom kan lief hê. Hy ons lief. That's our first love. Not your wife, not your kid. Nobody is your first love. Jesus Christ is supposed to be your first love. And when you love somebody, you do your best to please that somebody. Jy doen jou beste om aan die goeie boekies vir daai iemand te bly. En dit is moeilik, nee. Kom ons lei die ore met ons vanoggend saam. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die reën, Here. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Thank you for healing. Thank you that there's an outcry to say, I want to follow Christ. Because in this world there will be no peace. It's impossible. Because they don't have Christ. He is the Prince of Peace. Only Jesus. By een naam kan ons gered word. Die naam van Jesus. Deur een naam kan ons weer verenig word met die Vader. Met een naam kan ons net teruggaan en sê, Here, my Here, Captain, my Captain, oh God, King of Kings, Lord of Lords. Thank you for Jesus. Hy is die Almagtige. Met al die mag is aan hom gegee in homself, and they are three, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mag dit volgende wees, Here, dat jy weer stil staan. You will pause at the chair, at the place, at the heart, at the beloved and say, give that worry to me. Ek is groter as die storm in jou lewe. Ek is groter as jou bekommernis. You pray for this whole world, we pray for the fighting, we pray for the peace of Jerusalem, we pray for your people, we pray for them, God, because your Bible says we need to pray for them.
That in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is God, that He is Lord. Geen ander naam. Jy kan maar verkoop wat jy wil, maar in the name of Jesus, each tongue shall confess that Jesus is the Lord. Kom vandag, Here, raak iemand aan volgend, Here. Sy iemand is wat gedoop moet word, Here. Sy iemand is wat nog nie. Iemand, if there's somebody who went astray, God, do what is necessary to bring him back, to your fold in Jesus' name. Amen. Amen. Ons lees gou saam 'n bietjie die woord van die Here en ons lees saam met Lukas uit. Ons lees saam met Lukas uit, Lukas 22. Luke, the book of Luke, chapter 22, verse 7. Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be due. Die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag word. Nou in daardie tyd het hulle 'n lam gevat, sonder blemish. Lukas 22 vers 7. En in daardie tyd het hulle 'n lammetjie gevat wat nou heel mooi is. En hulle sal hierdie diertjie geslag het en hulle sal hom geoffer het. Without blemish, sonder enige letsels of gebrek of niks, because he had to be 100%. Okay. En daardie dag het gekom. And he sent Peter and John saying, go and prepare the Passover. Gaan en berei vir ons hierdie nagmaal vir hierdie ding. Gaan berei dit vir. And they said unto him, where wilt thou that we prepare? Waar wil u hê moet ons gaan voorberei vir hierdie laaste nagmaal? Vir hierdie, waar wil u? Wees dit sê die Here volgend. Vir jou, vir my. Prepare your heart. That is where I want to meet with you just now. In your heart. In the upper room of your life. Daar waar jy is, vanoggend. Daar wil ek met jou meet. Hier binne. Want ek stel nie belang in jou goud en silwer nie. Ek stel belang in jou. I'm interested in your life. Dis waar ek belang stel, sê ons Here. And he said unto them, behold, when you are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in. Toe die manne daar langs die see van Galilea visvang en nette regmaak, toe kom Jesus daar verby toe sê vir hulle wat? Volg my. And they left everything and they followed him. They followed him. That is the man we follow. And the man called Jesus, the Christ. Jesus the man, Christ the Spirit. And you shall say unto the goodman of the house, the master saith unto thee, where is the guest chamber where I shall eat the Passover with my disciples? Moet hy hierdie goed geweet? Moet hy geweet daar gaan 'n man loop in daai stad met 'n waterkan? Moet hy geweet daar met 'n boekkamp? Moet hy, because he's God. He's God. And he shall show you a large upper room, furnished, there make ready. Ek wil jou vra vanoggend, jou hart, die upper room, is jou hart so bedek en so mooi gemaak, dat Jesus daar binnekant saam met jou kan kom sit? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou hart? Is hy so voorberei dat Jesus kan sê, hier wil ek bly? Die Heilige Gees, I want to stay in this heart. Of is hy vol gedagtes, en skelmstreke, en tricks? Jy sal weet. And guess who else knows? God knows. Ek weet nie. Jy weet hoe like ek weet nie hoe like jy nie. And they went. Obedience. Is ek en jy gehoorsaam aan die woord wat sê, volg my? They went. Ek wil maar net hulle gedink. Hulle loop daar hier staan en sê, "Jesus, daai dude sê, daar gaan ons ou met die waterkan."
En dan gaan hy vir ons sommer net verniet hierso en net en dit. They trusted him. They trusted him. They had faith in him. They believed in him. And they obeyed him. And they went and found it as he had said. Soos hy gesê het, so sal dit wees. Soos hy sê, as he said, it will be like that. But there's coming a day that he's going to say, go away from me. I know you not. Jy al die boodskappe gehoor het, jy het al die hart, iets het in jou hart geraak. The Holy Spirit, die Heilige Gees, touched you. You did not listen. Jy het nie gehoor nie. Jy het gesê, jong man, los jou triks. Kry jouself in orde. Het jy gelag daaroor. Jou pa met jou gepraat het, jy laag. Jou ma met jou gepraat, jy gelag. Nee, ek is nog jong, ek wil nog lewe. There is no life in sin. As geen lewe in sonde nie. Satan has already been judged, he's going to hell. And those that follow this world will join him. There's only life in Christ. John 14:6 says, he is the way, truth and life. Hy is hy wat lewe gee. Hy is die weg na die Vader. Maak bietjie so saam met my. Kom nog 'n keer. Kom almal. Luister wat jy sê. Yahweh. 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 Dis sy naam wat jy uitspreek wanneer jy asemhaal, because hy het vir jou lewe ingeblaas. And he's coming back one day. Take it back. Take it back. And when the hour has come, he sat down and the 12 apostles with him. The hour has come. Toe die uur aanbreek. Die uur aanbreek. Wat as die uur aanbreek en jy is nog nie reg met Jesus nie? Wat as daai uur aanbreek? Hier het ons nou 'n ongeluk gesien op die pad. There was a mess, that white little car is almost broken into pieces. Die ou wat daarin gesit het, was he ready to meet the hour has come? Is jy, is ek? Dis die vraag. Ek ry op die highway op die Pretoria toe van Rustenburg af. En daar's 'n groot gemors in die pad en ek gaan by so 'n klein kar, en alles is plastiek en karre en blou en rooi en ligte. Dit is 'n total disaster. Dan gaan jy maar so verby en hier so 'n klein karretjie sit 'n ou. En ek kyk hom so ver soos daai vir my. Dis en ek kyk hom so. En hy lyk soos gestolde kasterd. And I know he's gone. I can see. I've seen many dead people in my life. And I can see this man is passed. En dan kom hou van die medics met hy sommer kom behers just to, before they have to literally cut open the car. And I wondered. And I cried. Was he saved? Het hy die Here Jesus ontmoet voor daardie? Hoe het sy lewe gelyk? En jy moet ry, you can do nothing. You can't go and pray and say, Here, it's gone. Time's up. When he meet with you in the upper room. En ek sal daai gesig in my lewe nooit vergeet. I will never forget that. As ek daai pad ry, I see the place, I see the car, I see the face. I see it. And I still wonder, was he saved? Did he have a relationship with Jesus? And when the hour has come, he sat down and 12 apostles. Hy sê vir ons, gaan uit en maak disciples van alle nasies. Are you a disciple of Christ? Is jy 'n disipel van die Here Jesus? Is jy 'n ambassadeur vir Christus se evangelie? Dan wil hy vanoggend met jou hier sit en saam met jou nagmaal het. Dis nie 'n grap nie, ouens. Hier is nie sirkus nie. Dis nie 'n performance. This is where we'll spend the end of time. And time doesn't have an end. Time doesn't have an end. God stands outside of time. Hy is tyd. Hy word nie gelimiteer deur tyd nie. Een dag is dieselfde day, and dieselfde day can be one day. He's outside of time. Outside of time.
For I say unto you, I will not anymore. And thereof, until it is fulfilled in the kingdom of God. Hy gaan nooit weer hierdie nagmaal met ons deel op hierdie aarde nie. Dit is die laaste keer gewees vir hom. En die vlees saam met sy mense as Jesus. But he wants to do it in the spirit. En dan sê hy vir ons, hy is die brood van die lewe. Hy is die brood van die lewe. En sy bloed is die prys that has been paid for sin, for us, for those who accept. So, jy, wie jong man hier so, is die idee. As jy die broodjie kry, you get that bread. Don't rush this. Don't rush this. Al is dit al wat ons vandag doen, but don't rush this. Think about your life. Daardie brood is die liggaam van Christus, wat geoffer is vir my en jou. That bread, it represents that. The sacrifice. Can you imagine, we cannot imagine, the agony of Christ. Die pyn wat hy moes verduur het. Nie die fisiese pyn nie, the spiritual. He is blameless, he has no guile, he has no sin, daar is niks verkeerd met hom nie, hy has done nothing wrong. But yet he becomes the Lamb. Vrywillig en gehoorsaam. Verstaan ons hoe groot is dit? Do we understand how big this is? As daar iemand is, jong man is wat nie verstaan, help hulle. Hulle moet die waarheid weet. They need to understand the truth. They need to understand the sacrifice. Is oud genoeg om te weet wat is reg en verkeerd. They can understand the difference. They can understand. Toe ons jong mense was, my pa het een ding gesê, jy luister vir jou ma. Jy luister vir jou ma. Dis al wat hy gesê het. En as hy van die werk afkom en my ma so gesê het, jou seun luister nie vir my nie, you dead man. You dead man. Jy luister vir jou ma. Obedience. Obedience. Die Here kom volgende met liefde na jou. Met liefde in sy hart en sê, ek het op die kruis gegaan. How went on to the cross for your sin. Ek het ter helle neergedaal. Ek het dood oorwin, ek het sonde oorwin. Vir jou, vir my, for the human. Dink mooi. Ek sal nie belang of jy gedoop as 'n babietjie nie. That's paganism. Don't do that. Paasfees is volgende week. Ons doen nie paaseiers nie. Ons doen nie paashase nie. Ons doen nie dit nie. Dis paganism. Doen nie Kersfees nie. Dis nie dit wat die Here van ons verwag nie. Want ons kinders reg groot maak. Dat hulle weet volgende week wanneer ons Paasfees is, die offer van ons Christus vir ons sonde en die oorwinning en die opstanding van ons Christus. Dat hulle reg groot word. Salomo skryf, hy sê, by die boompie buig terwyl hy jonk is. My eie familie, bloedfamilie is kwaad vir my, omdat ek nie Kersfees wil vier nie. I don't want to listen to me, then I will not follow. Wees dan al kwaad vir my. Ek het vlug van die waarheid. And if you have your bread, break that bread. Breek hom. And if God puts in your heart, go and share with somebody. Maar wil jy nou vanoggend buite, ek wil iets vra. As jy nou so vat, wil ek as jy nou die broodjie op jou, jy moet nie aan jou toef, as jy op die tand sit. Gee, nie jou vinger wegvat nie, by die broodjie saam met jou vinger. Nee, meneer.
Maar imagine hoe seer sou dit wees. Not even can we compare that pain what Christ had to endure. Not even. Ons kan nie eers dit dink nie, want nie die fisiese pyn was klaar erg. So hom geslaan het. Dit was so erg dat hy nie daai kruis kon dra die hele pad nie. Hy was net stukkend geslaan. Maar die grootste pyn was, hy moes ons sonde vat. Julle onthou wat hy op die kruis gesê het? My Vader, why did you forsake me? Ek is alleen, I'm alone. Die van julle was alleen. Nog baie alleen. Maar hy was nog nooit tot daai punt alleen, where the Holy Spirit wasn't there for you. Dis hoe alleen hy was. Soos hierdie broodjie vat volgens. Dink 'n bietjie, the square inch, the tonnage that you put on that little piece of bread to break it. Dink 'n bietjie, die vierkante duimtonne wat jy gebruik om te byt. Dink, hoeveel het as jou lip raak byt? Kom, sê dan nee. Deel met iemand as jy wil. Don't preach to them, share with somebody. The sacrifice of our Christ. The sacrifice of Christ. The offer. Hy sê, hierdie is die Nuwe Testament. Weet jy waar hulle plek skryf die Here, hy sê, I hate your solemn feasts. Al hierdie dinge wat julle hou, al hierdie goeders. I hate it, God says. There's only one new one. And that is communion. That is the new covenant with Jesus the Christ. Al die ander goed. Hierdie is die belangrikste. And then we make a joke of this. As jy daai bekertjie vat, daardie Louisa represent the blood of Christ. For what? For the admittance of sin. Om sonde weg te was. En ek sê weer vir jou, jou bloed, hoor my mooi, is nie op my hande nie. As jy Jesus nie aangeneem het nie, dan sê ek vir jou in jou gesig, you can now do what you will. You are going to hell, you are lost. Because hy is the only Savior. Because he paid the price. Hy het betaal. En hy steek sy hand uit na jou toe en sê, kom, volg my. Volg Jesus. Maak jou lewe reg. Los die goede. Verander jou lewe. Because I want you to follow me in Christ. En wanneer dit sleg gaan met jou, I'll carry you. But when it's going good, remember me. For the remittance of sin, in Jesus' name. Amen. Amen. Ek net jy moet eers luister vir my volgende. Wat ek vir julle sê het. Nou gaan ek met jou gesels oor die volgende onderwerp is what we feed. Wat ons versorg. The things we feed, die dinge wat ons versorg, those are the things that grow in your life. Dis die goed wat groei. Wie wil julle te groente tyd? Ek het 'n garden, ek het hier agter met my, en plant ek 'n bietjie wortels. As hulle te veel, dan gee ek dit weg. Dan plant ek beet. As hulle groei, dan gee ek hulle weg. Ons eet dit nie. Ons eet dit nie. Ons maak dit nie gaar nie, ons sny nie op, is te veel werk. Plant ek pompoene. Dan jy nie goed gas hulle. What you feed is what grows. In jou lewe, wat die Here volgens vir jou vra. Wat is daar in jou lewe? What is in your life that you feed that is not of Christ? Wat groei die vanagste? 'n tamatiebos of 'n kakiebos? Kakiebos. Wil julle weet nie? Toe die saaier gaan saai, toe kom hulle terug na 'n tyd, toe sê hulle vir die Heer, oh, we have sown the seed is daar.
Wat is maar 'n tis, daar's baie bossies. Wat moet ons doen? Moet ons die bossies uithaal? Wat moet ons doen? Toe sê hy, los die bossies. Ons sal hulle later saam uittrek, want as jy nou die bossies uittrek, dan trek jy dalk die goeie goedjies ook uit. Waar het ons Jesus gekry? Dis in die goeie goedjies of dis in die bossies? Dis in die bossies, my ou maat. Want hy wil die bossies verander na goeie goedjies toe. Soldiers of Christ arise. Wat beteken dit vir jou vanoggend? Are you a soldier? Is jy 'n soldaat vir Jesus? Soldate doen wat? They follow the commander. They follow the instructions. They follow the rules. I'm not talking about nowadays soldiers, I'm talking about Christ soldiers. Okay, so what I can say about nowadays soldiers. They follow the command. The army I came from, when you do not follow the command, you are punished. Because you're disobedient. Obedience sacrifice God. Obedience sacrifice God. Soldiers of Christ, who have you got your armor on this morning? Wie het julle wapenrusting aangesteek? Wie het dit aangetrek? Weet jy? Ken jy die wapenrusting van God? As ek jou nou op die spot sit en sê, noem hulle, gaan jy kan noem. Wees eerlik met jouself. Want jy nie embarrass jy nou met jou spot. Go and read Ephesians 6. Dan sal jy sien wat is die wapenrusting van God. Wat is hierdie? En die wapenrusting, wat is dit? Dit is 'n sword. Dit is 'n sword. Dit is 'n sword. Kom ons speel gou 'n game. Ek wil julle 'n gun. It's a gun. Paar van ons het guns. Waar is hy gun? Wat sê die wet? Jy moet hulle kleins wees. En dan nog 'n paar ander reeltjies. Here's my question. This weapon, this sword. When last did you take it out of the safe? Wanneer het jy hom 'n bietjie uit die safe uitgehaal? Elke dag. Ek doen opleiding by 'n skool, 'n hoërskool. In die Afrikaanse klas. Die onderwyser gee Afrikaans. Op 'n Saterdag vir 'n universiteit. Nou as ek vroeg daar, die early nou, loop ek in die klas, is vuil en is teen mekaar en if you touch is sticky, maar is okay. Dis my plek nie, ek sê al werk. En ek sien hier op die raak lê 'n boek by so dik. I recognize the book by its color. En ek haal hom af. Raai wat was dit gewees? Die Bybel. Wow. Hierdie Afrikaanse klas is 'n Bybel. Afrikaanse, ou vertaling Bybel. Maar hy is so vol stof dat hy weet stof lewe, né? Sit stof puts doesn't when I use under the microscope you see they walk around these living things. Hy is so taai. So ek vat my naal. En ek skryf op die Bybel buitekant, lees my asseblief. Because I can see that thing was there, look op die rak uit daar waar hy gelê het. Lyk of iemand met spray, lekker spray, gespray, en daar is het skoon. En ek sit hom so op by juffrou of meneer, put it on a desk like that. And I leave it there. Hy daar bly. Dis is Saturday, né? So nou gaan ek weg. Volgende Saterdag gaan ek na my klas, toe die klas is gesluit. O God. Nou, daardie klas is nie beskikbaar meer vir jou nie. Die juffrou is kwaad vir jou. The teacher is cross with me because I wrote on the Bible, read me please. Hallelujah. The message hit the home run. Read me please. Read me please. Ek vra jou again, your armor, your sword, whatever. When last did you? When last did you? En die ouers van daai kinders bietjie by mekaar maak asseblief. Strong in the strength that God
supplies. Strong in the strength that God supplies. Wat doen ek volgende? Ek toets my hart. Do I rely on my own strength? Or do I rely on God for strength? Dear wie? The eternal Son called Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. In Jesus Christ I am a new creation. He is my Messiah. He is my victor. He is Jehovah the sea. He is my banner. Check yourself vanoggend. Is it te streng vir jou? No, Is it too strict? that's why it's called the sword. Is it strict? As it is streng is vir jou, enjoy the ride, my friend. When Jesus returns, it's going to be so strict we will crumble in front of the Prince of Peace. Strong in the Lord of hosts, and in that mighty power. Toe hy in die boot was en hy lê en slaap en die storm is daar, sy disippels in 'n toestand. When hulle maak hom wakker en sê, Lord, Lord, we perish, he said to them, you have little faith. Julle het geen geloof nie, en hy rebuke the storm, en toe die branders, die storm and the waves and the wind saw who this was, they all went down on their knees and the storm was calm, and they recognized the King of Kings. En ek en jy, in ons menslike hoedanigheid, dink ons is groter as hy, wat die storms stilgemaak het. What about the storms in your life? Wat van die storms in jou lewe? The mighty power and strength of Jesus, who is more than a conqueror. Weet jy iets wat ek met jou wil deel, voor ons begin? Voor ons begin. Alright. Ek vra weer, waar is die soldiers of Christ today? Think about it. Do self-evaluation. Did you pray for this world? Did you pray for a neighbor? Did you pray for this country? Did you pray for this government? Did you pray for everybody that is caught out of corruption? Did we pray? Did we pray? Did we nou sê teen ons? Ja, ek kan jou ontvang, nee, ek het geweet. That's what we do. Don't come and tell me stories, man. We rejoice in the agony of the next guy. Ons is bly, ja, en jy vang hy skelms. So ons stel vir hulle te bid, that they will meet Christ and change their ways. Daar het 3 ouens aan 'n kruis gehaal. Die middelste een was Jesus. Daar was een aan die kant en een aan daai kant. And they mocked him. And then the one said to the other, don't you know who this is? This is the Messiah. En die ander het ook gemok. En hy het vir hom gevra, Lord, think about me. Dink aan my. Wat beteken dit? He repented from his sin. En Jesus het gesê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. You will still pay the price for your sin on this world. You will still pay the earthly sin price. But I have forgiven you, Jesus says. I have forgiven you. You will be with me in paradise today. And the other ene, he kept his ways. So he still died in this world, but their death will be everlasting. We will go for everlasting condemnation. There was an opportunity at the very, very last moment for those 2 guys. Hoe weet ek en jy, when is ons laaste opportunity? We don't. Ons weet nie dit nie. Weet nie dit nie. Ons weet nie dit nie. Ons weet nie dit nie. Kom ons lees bietjie saam. Romeine 1 vers 18. Romans 1 verse 18. Romans. The world they are afraid of the book of Romans. Hulle wil Romans uithaal as jy met die nuwe boek uit. Romans 1, Romeine 1 vers 18. Nou wil ek vir die prentjie skep of the world today.
The picture of the world today. Romans 1, verse 18 and 19. Romeine 1, vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. For the wrath of God is revealed from heaven, against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Wat beteken dit vir jou? Yes, ek sê weer Engels hierdie, maar ek sê weer Afrikaans. Van die hemel af sien die Here wat gaan aan. Hy kan sien reg en hy kan sien verkeerd. Vers 19. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Let's see what the English is. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it on them. Wat beteken dit? Dit beteken dat my geliefde, ek en jy wat hier is vandag, weet, wat is die verskil tussen reg en verkeerd? Don't tell me nou. Hierdie klein sussietjie weet wat. Sy pa het hom gesê, sy ma het gesê, iemand gesê, mag net een koekie kry. Maar wat het nog 'n koekie, dan steek hy in sy broeksak. En sy sê, maar hoeveel het jy gekry? Dan sê hy, 1. Maar daar is nog een en sê, ons was allemaal daar, man. Ons weet hier is verskil tussen reg. God sê, from heaven I see. Hoe weet hy dit? Hoe weet hy dit? Vers 20. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, as that they are without excuse. Wie is Godhead? Wie is Godhead? Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. The Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Toe Jesus opgevaar het, hy gesê, ek los julle my gees. Sal jou nie wees agterlaat nie. Het julle al Esegiel gelees? Esegiel is 'n verskriklike boek. Have you read the book of Ezekiel? Go read the book of Ezekiel. Son of man! Ezekiel says, I was in the spirit. Op alle plek sê ek mooi, hy sê my by die kuifhare gevat. Wat sê dit, nee? In the spirit. En hy het my hierdie goed gewys, en hy het my hierdie wesens gewys, en hy het my die oë gewys, en hy het my die wiele gewys, en when he moved in the directions, and he did not turn. Dit beskryf die Heilige Gees, hy kan alles. Everything is revealed to him. Go and study Ezekiel, you will see. Alles. Everything is revealed. Wat het beteken? Son of man. Dan vraag jy volgende, die Here het jou watchman gemaak. He made you a watchman. If you have accepted Christ as your Savior, you are a watchman. Who is a watchman? Yeah, yes, a watchman. In other words, if you see somebody going the wrong way, what are you supposed to do? You've got to share the love of Christ with them. Jy moet vir hulle sê, kan nie so werk nie. That is not right. Jy kan nie jokes saam met hulle maak nie, want niemand anders sien nie. Maar by jy sit jy nou, ek is 'n kind van die Here by die werk, maar wanneer dit kom by die parties, dan is jy somebody else. From heaven it is revealed, God says. Romans, skriftelike boek.
terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, vers 22. Professing themselves to be wise, they became fools. Yes, what is a fool? Person that knows the truth but believes the lie. You know the truth, we follow the lie. You think you know everything? Fool. Weet jy wat die Here se woord sê, you're not allowed to tell somebody else that you are a fool? Hoe keer die af as iemand gesê, ag jy stupid man. Come on, be honest. You're a fool. You're stupid. God says you're not allowed to do that. Why? Because you were wonderfully and fearfully made in the image of God. His creation belongs to God. And now you're telling God makes a stupid person. Wie van julle op skool? Wie van julle is 'n oumas? Wie van julle is 'n maas? Of 'n vriend het gesê, ag man, jy is stupid. Have you ever heard that? You know what they did is they cursed you. Yeah? You're not allowed to tell that. Because you're attacking God. Because you're wonderfully and fearfully made in the image of God. Maak nie saak al is die kindjie gebore en die kindjie is nie okay nie. There is a purpose in that life. There's a purpose in that life. And we as Christians are supposed to reach out to that people. Not judge them. Die wat sê die Here van oordeel. If you judge, God will judge you with what you used to judge. Judge thee not, for lest ye be judged. Romans is 'n beskrywende boek. Vers 23. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. What is that? What is that? What is that? Ons maak hierdie diere en ons maak hierdie goeders and we made them our gods. Het jy afgod in jou lewe? Do you have an idol in your life? Ek spot altyd met hierdie enetjie. En ons het ons nie TV nie, ekskuus. It's by choice. Many years. Wat doen wat Stevie het maar as ek gaan jou by kombuistafel sit en dan praat ons met die Here. Maar ek spot altyd in die ou dae was in Dallas. Onthou Dallas. Everything will stop. But you cannot miss one episode of that rubbish. En so gaan dit. Ek vra jou weer, do you have an idol in your life? I always play with that one. See you in the line. I'm not saying it's wrong to watch TV. I'm asking the question, do you have something in your life that is your God? Because that is what that verse is. Is there something more important in your life than God? Dis wat die vraag is. Ek sien 'n man loop vanoggend. This is not judgmental, en ek kry hom jammer. Hy loop oor die Stopstraat. En hy's vuil. En sy klere is stikkend. En hy's op pad hierheen en I don't know where he's going, but hy's opgebruik. Hy's gedaan. He's clothing. But guess what he's got in his right hand? He's got something there. And I'm not judging you guys, please. Hy lyk verskriklik. It's a terrible condition, but he still has a smoke in his hand. My question is, if you are in that condition, in that circumstance, how do you afford that? Dis wat ek nie kan verstaan. And there are many other things, and I'm not judging him, ek sien dit and I use it in context here. What is there in your life that is more important than what you actually really need? In other words, what is more important than Christ? Dis eintlik die vraag. Wat is meer belangrik in jou lewe as Christus? Dis waar jy net beweeg. Wat is meer belangrik? So dit kan enigiets wees.
Dit kan jou werk wees. Dit kan jou sekretaresse wees. Dit kan jou kar wees. Dit kan 'n ander vriend se meisie wees. Ek lag nie nou. Nee, kan jy nog iets wees wat meer werd is vir jou as Christus? Because Christ says, don't do that. Don't do that. Because it's disobedience. Don't do that. Don't do that. Ek wil volgens vir jou vroeg. Hierdie pragtige is. As ons kyk na die woord van die Here, ons kyk na ons hamer. En hy sê vir ons, sit jou hamer op, sit jou breastplate op, vat jou swaard, sit jou belt op, trek die seels aan. Vat jou skild, vat daai. Wat een van daardie? Which one of those don't you do? En miskien doen jy almal. But maybe one of them is going to crack you. Maybe is daar een van daai, miskien is daar een van daai goedjies wat 'n kraakie in het. You know what the devil is going to do? He's going to attack you on that crack. Want hy sien die kraak. Hoe sien hy die kraak? Hy sien die kraak in die manier wat jy optree. Dit wat jy sê, hoe jy behandel, hoe gehoorsaam mense, hoeveel keer jy die swaard opneem en lees en bestudeer en bid vir ander mense en jammer en bid vir almal en dit en uitreik na iemand toe. Hy sien daai kraak. And he will attack you at the weakest point. God says, do not give the devil any opportunity. None. Because he's going to take it. Weet jy gebeur dat jy baie keer vir die duiwel 'n idee gee? Jy staan op volgende, jy is wakker geword en jy voel nie lekker nie. Die sê, oh miserable me. Dan kom die duiwel na jou toe en sê, ja, jy is miserabel, man. Ek wil dit jy. Ons gee hom baie keer die plan. Ons gee hom baie keer die idees. And all he does, he profit out of that idea. Ek wil jou gou weer dink. What negative thought did you have this morning? Ek gee jou 30 sekondes dink. Because we all had a negative thought. Don't tell me, I don't want to know. Wie van ons het vanoggend 'n negatiewe gedagte gehad? Dink gou. Dink gou. All right, man. Right. I'm asking you something now. Replace that negative thought met 'n positiewe een. Vervang hom met 'n positiewe een. Dink gou. Wat 'n positiewe gedagte kan ek hê? Die krag afgaan volgende dag. Ek sit my vrou met die hartbroer. Ja, elke Sondag. En dit is waar. En ek is op die bene. Want ek het 'n power pack. Positive thought. Die dag gaan jy heen. Okay, happiness. Ek het. Negative thought. Ek het die bakkie klaar alles in. Daar's die krag af. Nou moet ek sukkel met die garage deur. Want hy werk nie nou nie. Ek vertel ek vir jou wat ek van hulle dink. Ek begin ek lag. Vat ek al die goed en ek sit dit in die ander kar met die battery neer. What did you replace the negative thought with a positive? Did you do it? Het jy nou? Het jy nou? Want almal het vanoggend, ek speel net met daai en ek lag nie daaroor. Sommer jy net wat so vinnig my kop spring. Ek sê gaan nou by raas, so kyk waar ek gaan bly wees, dan word ek gaan vir koffie maak. So right, but anyhow, what negative thoughts did you have today? More than one. Het jy dit vervang met 'n positief? Het jy? Of het jy aangekla jouself? Weet jy wat jy doen? Oomblik as jy jouself aankla, dan kla jy God aan. Here, hoekom laat jy die goed toe? Dis wat ons doen nou is. We are supposed to be soldiers of Christ. We are supposed to be ambassadors of our Jesus. Wat jy vertroetel. Wat jy vertroetel.
whatever you give special attention to, will grow. 2 sondae terug, toe was die middag, toe lê daar 'n duifie. So jou blou duifies. Sukkel hy daar agter ons huis. En ek vang hom. Ek kan nie weg, ek kan nie vlieg nie, jou bietjies, ek vang hom. Trek sy nek op. Wat het jy daarvan? Hy didn't do that. Gevat het, ek het hom so gekyk en sy braafwaardig die duifie kilos, want hy wees so die verkies slaan maak. Ek sien hy is te jong en dis kan hy op die nest. Hy kan nie loop nie. Toe gee ek hom 'n naam, Ivan the Boneless. Ivan the what? Ivan the Boneless. He used to be a Viking. Ivan used to be a Viking and he couldn't walk, he was paralyzed. And he became the leader. He was a very vicious man. So lag ons daaroor. En ek maak sommer vir hom 'n hokkie met boks. En ek sit hom daar in, en ek help hom, en ek guide hom. En daar begin Ivan te eet, en iets te sien. Ek het met duiwe geboor en voëls geboor, but I have many birds in my life. Big Ivan, 500 voëls gehad. Nou to bring a wild young bird is not a joke. So ek my elke dag gepamper lang. Tot ek nader aan senior, maar die Boneless was toch daar, hy was so. Toe vat ons hom, ons sit hom buite, en hy begin die struikelval, en hy begin te loop. Maar ek bid vir die duif, toe ek hom optel, eerst wat ek gedoen, I prayed for him. And I said to you, God, you created this animal. And he's too young. But by your grace, glorify yourself in this little bird's life. Think it's stupid? Die jongen lag vir my, ek weet. Jy sal seker die kentie gevat het, 'n teiken geskiet het, om nie ek speel, alright. Maar ek bid vir hom. Dis donker môre geskik op die garage, en ek maak hom toe, dat hy nie koud kry. Laas Sondag, wat in die week slapte, nou sê ek nie by die huis nie, ek het gaan werk. En sy vat vir Ivan uit, en raai wat doen Ivan? Daar gaat Ivan. God has got interest in a dove, a voeltjie. En jy, were wonderfully and fearfully made in the image of God today. We judge ourselves, ek is vet, ja ek is vet, so maar van. Maar ek is lelik, no, not. There's no such thing as ugly person, cannot be. Dink bietjie mooi, hy glorifies in hom, weet wat nou? Ek gee elke middag en oggend vir die voeltjies, raai wat? Hy is daar, maar hy bly net so, hy vlieg nie, allemaal vlieg weg, en hy is daar. En dan vlieg as ek daarna mee gaan. It reminds me, I prayed for this little thing. God says, I care for every little thing. What about us? He cared for us to the degree dat hy sy eie gebore seun op die kruis gesit het. Ons kan dit nie reject nie. Because if you reject that, the next place will be Gehenna. You know where is Gehenna? It's a fire that never stop burning. Never stop. Never stop. Kom ons lê die oor. Let's close your eyes. I want you to think about your life. Ek wil vir jou vra, as daar iets is, if there's something in your life that you feel, as daar iets is in jou lewe dat jy voel. Jy nou weer mooi gaan dink, maar there's a lot of many itses, there's many things we have in our lives that we feel that is not of God. Don't vertel mense, ek is ook skuldig. Hollywood's too near. I'm not going to ask you to stand, nothing. I want you to talk to God. Because it's tussen jou en die Here. It's nie tussen jou en my nie. It's tussen jou en die Here. Miskien hou jy nie van iemand by die werk nie. You don't like that person. You are feeling that spirit that says, I would like to wring your neck. Toe ek vir die duifie kyk en sê, wie wat, I have for many years had birds, the way out is just to wring the neck. Throw it in the dustbin.
But God says, I have created. Dink mooi. Praat met die Here. He says, we two or more is in His name is there. In sy gees is hy hier volgend. Here, dankie volgend. Here, jy sien al die gesiggies en harte, ek sien met die oogies is vol water, Here. Will you not come and touch them? Help us, Lord. We cannot even help ourselves. Help us. I pray for a father who's got 2 sons. The one son, he is such an achiever. And the other son is this person, is a person that's afraid of himself, afraid of everything. God, I pray for that family. I pray for that person. I pray for them, God, you can change it. You can make him like a David to become a mighty warrior. Here volgend is hier iemand is wat 'n Goliath het. God, a Goliath in his life. God, you can take that Goliath out. Wat is ook al is hier? Vir die jong mense, young warriors, vir die ouers, vir die ouer mense. Sit en wag voor ons mond, Here. God our lips. God our hearts. Iemand volgend is, Here, wat nog nie sy hart vir Jesus gegee nie. Mag dit wees dat hy sal spreek in daardie hart om te sê, kom net soos jy is. Just come as you are. For I love you first, Jesus says. Amen. Amen. I say this every time. En ek sal dit bly sê. Ons spring in die lug, skree halleluja, ons verklaar my. Whatever you want to do, you will never have peace. You will have Jesus. Jy kan nie vrede hê. He is the Prince of Peace. No human can make peace with nobody. Die Bybel sê, geseënd is hy wat die vrede maak. Maar die vrede bring en sy naam is Jesus. As kan nie. Not in us. The glory belongs to Christ. You cannot take it. God says, my name is jealous. My name is jealous. I will not share my glory. Ons moet bid vir mense, laat daar vrede kan kom, deur Christus en Christus alleen. Daar is nie ander weg nie. Vang die seën van die Here, en dan gaan jy in vrede, en mag dit so wees, dat jou saak reg is met Jesus. En as hy nie is, maak hom reg. Hy wag vir jou. He will never walk away from you. As long as this time, he says, seek me while I can be found. Soek my terwyl ek te vind is. Van die seën, mag die God van die vrede, die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die Ewige Testament uit die dode teruggebring het, hulle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is, voor Jesus Christus, aan wie toekom al die eer tot in alle ewigheid. Amen.